ngai keblai kisang semla bagi dan kesap kapong matemi yang fon nam taka sang semla paris bat kanim bat kane kadak kebapni yang terli nam taka sang semla paris bani hat dengan pun kadak nak sabyu no ruban Kaseng Samla Catholic Assisi Bernihat Parish mentakasngi ke Apuriutrik Unailar Azar Arpuar Kalasdang ya ke 2 days inter balang Shnong Catholic Youth Bernihat Parish ha Bernihat Parish Football Ground ha keban rupunyau teli ki balang Shnong Catholic kilawan beneshim menta ha kini kejeng kendulang ha kini ke program lawan bansakhi da uba Lianda Noshli Assistant General Secretary Karibhoi Youth Federation Central Body kum ukongsan ha kejeng dan rekat ufada Anil Joseph Parish Priest Bernihat Parish haringkat kinongalam ka Seng Samla Catholic Assisi Bernihat Parish bat kiwe-kiwe kinongalam ki balang Shnong Catholic hapok ke Bernihat Parish lada kisamla kimsim jingkit kli kum kisamla menta shana kanpoi kalawai jong kari bat kajai menriu dei ka jingkit kli jong ki kun samla kibunun ra ya ka jingkela haman la ka benta haman la kapor nga jimut bat nga kanturu baki samla kentup ya presiden bat jenas ketri bat ki member hapo kane ka grup ka jongpi ba kum ki samla lidar kini benlong ki samla ki bakhoj ki samla ki basbun bat ki samla ki babat ya ka hok bat ya ka jinsisha krang benwara ya ka jingkela hapo karibat ka jai benriu kadai ka shong hakti jongpi ki samla. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.